Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kita khot jong Khasi Students Union Shillong Mingi Circle kila maham teng e giwe pat ginoi kai ha gijaka kilan met beper ki badan nong ba Shillong hadin bi khang tala ya gwe gijaka kilan met kabala tip kerteng kum ka muscle master gym ka badan thana road Shillong kani gajing maham jong ka seng kalong ru kat kum gajing ujo ijahar jong ka we ka samla kan thei kabala khat khandai snem karata kabala sha thambo ya la ka long renyang ha we noi kai kilan met jong ka muscle master gym yau bala tip kerteng kum Raju Barwa Ubala syakem hai ki pulet jong ka sadar police station halor kini ke jingja kabala jaha ka janmi jong ka shpau trik rumpang arajar arpulai Kundam Raju. Iwan nak negi cakap, kerana negi cakap Iwan ru bengin Iwan berkang talai kerana gym kebapaniat atau Raju Biswa Barwa bala le ikam ba nakalinjungi kum kaseng hi ngin pediang le leru marlo le yakam ko ba mla pediang hi mo da nakalinjungi kaseng ni perdam jor hiru unu breu bat yak ne jakai ngi wan ras ni ngin khang sisendon nakalinjungi kaseng bat kene jaka ka bangiang manta ka de kene jaka ka ba utau Raju Barwa utan itai kintei kasi akan ke private room ka jong i te kumba pilaya ilut hi ne bai don lang te dalilero ngino pedeng hiru kumini jakaba khot itai kintei ban wan ban ai tagi jing train ka jong i kumba ong hai tai kintei te nakaling jungi ka seng ka de ka tahi ngi premjur ba dalilero ngino pedeng hiru ya kumini jakam ba nginang yai budin susu nang nam takas ngihi nang nesa khamat terter abai de bakane kam abai de bakata ngi nak leng kaseng hi ngi ne budin ba hadu kat bangin patyo hi ya ka ka hok ka ba jung ti khna ibala baila mut ban le batbor ne mut menrep itai khna kasi jungi ba dang hapok kat khandai snem te nak leng jungi kaseng hi ngi ne budin bat ngi nang ye pet hi ya ki kam abai de ba nomor kaya ka kesu la ada register case habai de bunu breu dan akaling jungi ka sengro in ngai budin but ni kermen ro ba akaling ka police department kan haban sem kia habai de skiwe ki try gym kane nakaling jungi ka senghi ni kermen da basai ba kini nu ki try gym ni kini nu kita ki trainers ki ba train ni kita ki breu ki ba one train kata ka jaka gym kidi ben train gidi ben hikai katkum kita ki jing sa hikai habai de ki gym ba long ban pinile kan sleng kan markum bakalong hang ne kane ke gym ka ba manta te dalileru ngin pediang batla da ngilap ru sagi we ki gym kaju hi ka action ngin nya ngin khang bai e bro ki gym la da gi dang don kumini ki gym